My comrade. Comrade kunjani? Siyaphila comrade. Siyaphila kakhulu Mhlungwane. Organizer wethu. Yes, thank you. Ngino organizer wethu eMpumalanga ku MK Party. Ovela ku detachment yethu eMpumalanga ubaba onjabulo Mthabela. Niyaphila comrade? No, ngibonga kakhulu Mhlungwane siyaphila. Hayi siyabonga. Njoba sikhona ke la Ward 14 namhla day 2 ye registration. Siyajabula ukuthi nawe siyakubona lana umelele leadership yaseMpumalanga. Mhlawumbe khona ongakuphawula kuhamba kanjani so far? Ngibonge kakhulu comrade uMhlungwane. Ngibingelele konke nababukeli emakhaya. Yeah. Njenge provincial detachment yaseMpumalanga kumkhonto wesizwe party elilwa umama uadvocate Busisiwe Mkhwebane. Sithatha sibe khona ke ukuzo assista la. Senze isiqiniseko sokuthi abantu bayaphuma ngokuningi kule voter registration weekend. Qale izolo ezophela khona namhlanje ngomhla ka2. Yes. La sibona khona abantu khona siba encourage futhi ukuthi abaze bazoregistera ukuvota ngokuningi, abeze bazoyicheck ukuthi bayavela yini ku voters roll. Yes. Abeze futhi bazokwazi ukuthi abafisa ukushintsha. Bakhona ukuthi benza ama changes. Kubaluleke kakhulu ke lokho ngoba akumele ukuthi bese kuba nani nama surprises at the end of the day. Uthi uyafika ngomhla ka17 December okhethweni la khona la Ward 14 eMkhondo uthola ukuthi awuveli ku voters roll. Yes. Ayikho into esesingakusiza ngayo lapho. That is why sithi sizogqugqumezela abantu khona namhlanje bonke abavote abakhona la ngaphansi kwe Ward 14 abaphume ngokuningi beze bazoyichecka bazobhalisela futhi ukuvota ikakhulukazi intsha ikusasa lale country libhekene nayo intsha kakhulu siyabona ke ukuthi nalama uthi uyabuka Mhlungwane amaqembu aphumile nje ngokuningi bawo nomkhonto wesizwe uphumile kweza la sizonxenxa kakhulu ukuthi abantu abangalenzi iphutha lokuthi kubonakala ukuthi izwe liyasha izwe liyanqonqa emva kwalokho besebenza imistake yokuthi bathathe decision ezolasta ilanga elilodwa ngelanga lokuvota kuphela mhlawumbe ngokuthi bakhohliswe ngezigibha bakhohliswe ngama-50% bakhohliswe ngemali ethathwa lapha yana ezikhungweni zikahulumeni ngokungemthetho bese banikezwa zona bese bavota based on that. Kumele ukuthi bavotele ini ushintsho abantu bavotele ukuthi impilo zabantwana babo nabantwana babantwana babo zibe ngcono. Kodwa ke ngaphandle kwamathandabuza Mhlungwane la eWard 14 sizowina notice ama-results previous 2024 national government elections sawina ngamalengiso siwumkhonto wesizwe namanje sinethemba elikhulu ngoba iprocess yethu ke siwumkhonto wesizwe ayipheleli khona la sisazophinde sibuye futhi after sesileye down ama-guidelines election guidelines azokhona ukuthi asinikeze umhlahlandlela ukuthi silawula kanjani njengamalunga ne-structure zomkhonto wesizwe kuze siyofika okhethweni lapho khona ke sizobiza umphakathi wonke bese siyabuya sizokhetha umuntu ozosimela ofanelekile ozokwazi ukuthi alalele umphakathi umuntu ozokhona ukuthi enze inhloso zomphakathi angenzi inhloso zakhe kodwa ke obviously ngeziluleko zeqembu ngoba uyoba ngayimelanga uyoba ngasi independent lo muntu loyo kuyoba umuntu omele iqembu lonke jikelele okusho ukuthi noma engaphambuka along the way usengarecallwa lo muntu noma kanjani thina siqhakambisa kakhulu indaba yediscipline nokulalela ke umphakathi ukuthi uthini. Once umphakathi waba unhappy about your leadership utholakala ukuthi umholi omele umkhonto wesizwe usutholakala namabhodlela ophuzo olidakayo uhamba uyalala wenza yonke into engekho right uhlukumeza abantu yodinga ukuthi silamlele umphakathi ngokuthi kukhiphe vele ukuthi uyikhansela umele ngamane kuphinde kube ne-by election but ke siyakuthembisa kakhulu ke ukuthi lokho ngeke kuze kufike nalapho ngoba umuntu uyohlonzwa umphakathi nathi sisazophinde simscreen futhi ukuthi umuntu ofaneleke ngempela yini ngeke size sithathe umuntu kanjalo onganywe yini uhide lamacala umuntu okwaziwa kahle ukuthi unaligaji khona la emphakathini emva kwalokho bese sithi akazomela umphakathi enze izinhloso ezinhle zeqembu nomphakathi noma ngabe une support engakanani ewadini noma ngabe une support engakanani uma ngabe
questionable lo muntu loyo ngoba ingakho sithe ayiye emphakathini thina ikhansela lethu kuyoba ikhansela eliyoqokwa umphakathi ngongelethu ubaba Jacob Zuma usize umphakathi wakithi even nakhona la eMkhondo ukuthi kwakheke ikhaya liwumkhonto wesizwe ngaleyo ndlela leyo siyathembisa ukuthi kumele ukuthi siqikelele ekuthenini asidlali ngabantu bakithi asicompromise indaba ye-service delivery asicompromise indaba ye-integrity yeqembu integrity isithunzi somuntu omnyama umphakathi kumele ukuthi kube yiwona ozosigayida siyiqembu usazisa ukuthi no lo akafanelekanga ulala khona laphana esportini avuke futhi aqhubeke aphuze utshwala uphuzo oludakayo ayibandakanye kuma drugs ayibandakanye ezintweni ezingekho right yingakho sithi ayiye emphakathini last question mhlawumbe normally kuma by elections kuye kube ne challenge yokuthi mhlambe amanye amaphathi uyuzwe kuthiwa kunabantu okungasiba le eward akutholakala baregister ukuvota la e14 so far kuhamba kanjani leyo ndaba uyabona nje sikhuluma Mhlongwane sibabuya khona phakathi laphayana nama-party agents ethu kanye nezinye iy'nhlangano noma opposition parties agcine akuthola lokho kanjalo ukuthi kukhona omunye noma kukhona elinye iqembu eliletha abantu babhase bazoregister la abangabona bewadi then ke u-IEC ugcine ethe aqikelelwe lokho sizama ukuthi sisebenzisane sizinhlangano emva kwalokho mangabe kukhona umuntu abama-identifyayo lowo muntu loyo bakusubmit ngaphambili kodwa thina siwumkhonto wesizwe ke sifuna ukuveza lokho ukuthi already sesinayo ilist yabantu abangahlali lawo ma-address lawo sizolontsha a-formal complaint with IEC through our elections manager here in Mkhondo. We are going to do that in safeguarding indaba yani ye-democracy nani ne-transparency nani kuthi nje kusebenzeke kahle ku-IEC sizokwenza lokho emva kwalokho uma ngabe u-IEC akuthola ke lokho sine hope yokuthi uzobe seyakulandelela emva kwalokho ayakulungisa ngoba into ezokwenzeka Mhlongwane ngaphandle kwamathandabuzo abantu bawuthanda umkhonto wesizwe abantu base-Ward 14 bayisholo bona bathi bafuna umkhonto wesizwe into abasincenxa kuyo kakhulu ukuthi singalenzi iphutha ukuthi uNjabulo njengo-provincial organizer asuke ayifakele umuntu wakhe ekhikhini ebese kuyobhaliswa lowo muntu lowo ngoba asondelene naye akumele sikwenze lokho into esizoyenza sizobiza wonke umuntu wase-Ward 14 oyi-MK ongasi-MK one-membership noma ongenayo i-membership uma ngabe kunokuthi bathi abantu base-Ward 14 thina sifuna nangumfundisi yize angasiyilunga le-MK kodwa sifuna lo mfundisi nguye oqotho nguye osebenzela umphakathi nguye owazi ama-issues ethu siyi-Ward 14 lowo muntu loyo sizothatha yena vele ngoba iningi lithi simkhetha nje manje kuma processes eMK ngomhla ka17 December mabe sekuvotwa sizophinde futhi simvotele therefore thina okwethu sokuthi nje simnikeze iform simnikeze iconstitution yomkhonto wesizwe emva kwalokho abe yilunga ngokusemthethweni azi imigudu nemithetho yawo umkhonto wesizwe ukuthi ihamba kanjani through i-constitution as a guiding document then emva kwalokho sesinekhansela eliwumkhonto wesizwe liyosimela ngisho ngabe leyo lungu lemphakathi elikhethwayo bekungeyona imember ye-MK noma ngabe bekungasiyi imember ye-MK kodwa lo mphakathi owavotela i-MK ngobuningi ngonyaka ophelile nge-29 May 2024 uma ngabe uthi lo mphakathi thina siwumphakathi wase-Ward 14 sifuna nangu umfundisi sifuna nangu umhlalo wakhona la e-Ward 14 ukuthi akanayo i-membership sekuyoba kithi ngoba kuyacaca ukuthi akusiya ama-member omkhonto wesizwe kuphela avotela umkhonto wesizwe ngonyaka 2024 kodwa wavotelwa umphakathi umphakathi uyazana wona ngokwawo thina okwethu ukuthi bese sinikeza lo muntu i-constitution simnikeza i-membership form ayigcwalise i-capturishwe a-appear kuphi kwi-database omkhonto wesizwe bese alandela imigudu yemkhonto wesizwe alandele i-mandate ye-national ye-province nazo zonke iy'nhlaka zomkhonto wesizwe ngendlela efanelekile asimele council chamber a-advocate for ama-issues nani nemigudu efanelekile yani yomkhonto wesizwe khona lapha e-council chamber ngilokho kubalekile hayi beke yacaca comrades siyabonga kakhulu
engicabanga ukuthi sizwele. Sibonga kakhulu Mhlungwane sekushoda nje ukuthi sisale siyo celebrate. Sesivele seswini lesingakawini. Seswinile sifuna nje ukuthi sike sikhombise ini izwe lonke ukuthi eMpumalanga province eMkhondo sub-region sizoyithatha lento sizoyithatha ngoba kukhona namanye ama by-election aqhubekayo ase Governing Mbeki eWard 14 nakhona futhi azoba ngomhla ka5 ngomhla ka4 kuzoba ama special vote then ngomhla ka5 kube yini ke kuba 5 December. Yes not kule viki elizayo November. Yes, November. Okay. Yes. Then nakhona ke sizoya siyo supporta provincial leadership but lana kusekhaya ke that's why ngiprioritize kakhulu la ekhaya. Ekhaya uma ukhumbula kahle ngonyaka ophelile sathola amavoti awu24,000 asuka kumphakathi wonke waseMkhondo emawadini awu19 sawina amawadi amangaki awu17 senza kahle emawadini awu2 ngoba saba unumber 2 eward 18 saba unumber 2 eward 7 kodwa kuwonke la amanye amawadi sawina ngamalengiso including kulo le ward sase 14 namanje sizophinda into efana ncamashi into ebalekile nje ukuthi kube nobumbano eqenjini kungabi namathize kufana nama processes angaphakathi kuyi-MK la sizoqoka khona i-council uma ngabe niqoka nibaba bawu4 uma ngabe lo abawu number 1 kumele ukuthi sonke thina soyi3 sisupporte lo obu number 1 sonke sisupporte lo number 1 ngaleyo ndlela leyo sizoluwina ukhetho ngamalengiso futhi hayi uyibeke kahle organize siyabonga sesivivile nje sivivela ukuthi siyothatha into yethu siyongena lapha eCouncil Chamber for the first time in history. Hayi ngiyayithanda ke leyo confidence i-confidence yomkhonto wesizwe impela injalo asifundisa lokho ubaba ukuthi singahlulwa abanye abafana amandla hayi siyabonga khona amandla siyabonga thank you so much organizer ke seMpumalanga lona womkhonto wesizwe ubaba uNjabulo Mthabela njengoba sesizwile echaza yonke lento ukuthi ihamba kanjani la okuthi ke manje sesiyobuka ukuthi iqhubeka kanjani process njengoba seyichazile ukuthi kuyaregister gadwe nomzila la ukuthi abantu abaphuma kwamanye amawadi bangafiki la bazokwenza into engalindelekile. Siyabonga kakhulu ke niqhubeke ni subscribe ni share ni comment ayeza amanye ama video. Thank you so much.